أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, Mwenyezi Mungu ajalie kwa mahala ni mlio ngani na muo wanono. Mwenyezi Mungu yarinikeza kheri, yarangamizize maadui dingo sibo wako mori wa isawa lemewa. Haina mndu baika yao ngufanya unafiki haruma embwanari wanao neezi ya kifujari ya sumana zali mguna mangamize undunia ni ajia mdibe na akhira. Haina mndu baika yao ngwambo ngendasi no katindasi mguna mdibe na hundunia ni na akhira. Haina mndu raweza ngoza hatu yendaye ni keezi no ili risifuzu mguna mdibe na hundunia ni na akhira. Allahumma amin. Kwezi watukufu, sonti pia ngari juao ezari hundra arumenti ya hatu nando huja emakati ya mwisho yanu wanati khaswatan de toma ya do shababi watungo ufamo barini onti pia uo msiba mziro wika yao haina mwana wanti kaulazimu zimtambishe kejakaza kifu ija wakati tena oandungu atungo ulo ao hifa hafikira ya ukazinu fidia zitolo ao adunga yao wanawenji wako mori haina mru tujiviwa nenamna rirumao ngondo harendwa twabia zaheka umulutu torturelwa haadhibulwa hafanywa twabia wika yao keja kaula zimu manadamu isilamu ya zirende mwanyanya yamba isilamu Muhammadai shahuli hoenti abahatimbi ngabo mafundi wika yao ngwazijua oze ngwezo pia no wada za wafanya hamako watuziona wodo msiba wika yao uhundu wa komori watongeza si wandwa jiritojo jwaudaza haukanga rjo jihisi hauka yabo ngari saidi yao ezetwabiyambi hizo kama jari Muhammada yanu kartuhi mara wananayo kartuhi ma ralan keja kaza kifu sha o wandu warengenti ya hatu emakati yanu tena wasi yabo wadubia haina mndu ngwa watoa umuhazini ngwa waterorize umuhazini na wafanyia chantage zenogezo zonti pia zitanganya ngezendao kabati mndu uono haya kabati mndu uono ka intide na mnanti iko uruma shawandu wada zango hama zindongo wika yao zilazimu zijiri awenge nyoti pia ngamishi yao ya ukabafanyisha amba ndio ambao convergence nationale wakomori waono ka kairi rirenso unafiki rende mwendo rifanye hizo wika yao sikarila wa uzamba nando uka eleto ifa mahala la wasulivan watu ushindo honda majua hanwa owanati nongayo watu ushindo honda mwenje no andu ngwaona ezengo za utengezari kena mwenje watu msomo no mafundi wa mwangwao watu malezi no walezi ngwao watu mbanungo ilio shemba nungo ifanyishia mtiju udhalilifu umezi mrohitwa unafiki kiasi ya uka usikwa jana ya mwanashe wangu shamwini wa Sujalo Mari hauzisa suala uka eko moringa bwe nyanga emakati yanu shaizo ngo bukonga rjo zija uka eze zadohambo abaka enyandaro enyafa mbaye nyatwapiru sana tijie nya ndevi shaze nya hizo emakati yanu zishanje pia andungu waonao enya umezi enya uvamuo enya unafiki enya kana haya ezengo hizo pia hizo dezenya za wakomori wazone sao ukakabati mndu ya jouliliwa yafungiwa ya dharauliwa ede ya himedaena ya mrende zengo hizo ya dozi na noheza
abo ngarijo uzija upande huu nirejeini mwambie ni tena ya ukana mkini ke muda utoa hale banu ngamjo huishia abo watukufu owandu wika yao wende warengwa na telefoni ngwao nao wajoka urengwa waje wadu hamba majaya na mafiti no ili wakomori zo wanzimia wazifanye wake kwa zifanya abonge ngamjobe harisa labanu ya nyima banyima journalist ya ukangarjo renge ntia hatu rekam ndagari arekaka mjarangaria shana mjwe ya ukana ngari mmona oni ngari mtunda oni ngari mrambu waoni ni wandu wika yao ntia hatu irengwa mateka ne fami ya hema katili wedi wao kamja saidi ya nanyiba na ukamri saidi msaada wa kipando wa mwana rikombo wensi ya hatu wenji wa hanyu ngamjo udaza wenji wa hanyu ngamjo chama bezi ndoachi kemwede mniko ziralishiwi mtune sekreti mjema mekana wanua nduanzo ajwa menye amani ngarijuao ya ukamparo ngampangwao mparo ngampangwao ili mjem sabote ezenogoza twanziani zanzo zifanyiwa ikawukubali kawide mwananyu usibo nteudo sola uondoe jana zaidi aliwa bahingo choidunga ondo matihoni wode wa Israeli bahi ezaunrensi ya hatu kejabidi mriambe mitambilo njambilo miti para njapara miti zijua njazijua mimi nyoti pianga mjoa ya kanti haruma party harumeze party zanyu hizo shako ujojambe nguwano ne mndu wa Kongo hitwa wa Komori ngufungo nguhibo ngudarau zengo hizo pia mkeka mniona au kemhimo hangu densi hangu yabo ngarijoho mrongozani hauraji ni majournalist wa Komori nirudini reje mazofera wa Komori ni mazofera wa Komori na mdojo ya ukana o wa Komori wo wona uka nyimba baltwagi si arabu o wa Komori wo mwazani mabaltwagi e fasira baltwagi wanuma voyu auka o hamba ukana wotinda mi wo eni ulona nzaya eni wanzwende haruma josho yenda amba kufanya greve wapara mzima balani kwa mnariadi basi abe greve isangalizia karana ufanya hamamba yulitona maana ya uka mimo hao watodo hulwa mimo hao watodo hulwa ni mwana waja mdadabi ni mwana wa Azadi izonogo zirisao izonogo zioneso haya bo wa Komori yabo ngarijohu mrongozani mbaiji rubani uhusu comportement yoyo ya uka eban lelo tena kamjoka ujuha mwambe ngamwedo mafanye hazi na nyinga mjuwao ya uka koshofera parovuka eko mapasaje ngwa fao ngamjonji ambabi ninjie diaspora wandu walo ule aban ikayao watalilishiwa ranzide zebie watina uvoti ila duani namna warengwa mo aeroport yabole longe chukabla zimu haina mtu jaboka wandu wa siasa wa Komori okwariste izonge video zijo ka okwariste sheika ze voti zija wo baleze mbio waja hunu waja warendo sinema ne madoma na wahunu warudi wariwono wamba ambio walo hula wani voti ambio walo hula wani voti tibura Mwenyezi Mungu lelo ya watu bisawa shau kwa hisi ya ukana ministre de transport raisi naibu raisi na rieshele wandu wala rwakule zebie bangu wako zao na rifanya wandu wala wado voti paske ngwa wanezi carte nationale ngwa wanaize ndongo za hao ibidi wado voti wao wado jones paske wala wanansi shando ukangwa nshio hula na yu armole menku kamilo wado voti kabati ya paruka na hajanasi sha izo zonti pia kezi jatendea comportement wika yao de ilio isafara lelo yode mani ya wika yao ngamparo ajiku diaspora wahisi ya ukakikabati ulona hajanao ngebidio wajita hedingosi wajuhe warongozi haukeze mali zao za angamiziwa kwa tushindo tuma sababu delebu izila rengensi ya tumateka aunge yabo ikakari jafanya zango hizo yabo ngarito jolo sahula renda rodha raula na mjuheri wa nilienti ya hatu bainu ya hatu sonti pia inti ya suma na azali arjo beshe ya risala
wa Komori watahadhar ni entraîneur ikayao ema dhalimu waralone ntia hatu wanzo wa mrenge wa mrumie wanzo wa mrenge wa mrumie ikebala ndungu anzawe entraîneur wola yabo ngwazo jwanda wa mrenge shwaka tuanda tukanza menugo amtido melange akweza ngo izonge tukao lazimu wa Komori pia wajuhe waone eke kwa jazifanya ongwa ile wao ya ukasirilo manga utukamwari kujonda la pitali ujokana mapesa ngo jona bayru ya hul ujofanya zingu jolivo ngabo mwenje ngabo maji kabati da bello Komori litsobi ele wazan ngoizo ya uka owandu wale uda ya aina mdu owenji ngwa nomba irwali waundu maji waele waundu mwenje wanao ngwa somao ngabo la pitali za uangalia shabo watashi wao Komori abunge abo watukufu emajeshi wa Komori wao wana hanyu wao wana shohanyu wao ndo mahanyu kasina mahamina ne wana hanyu nyi wazaze no baba wa huo wana nyao wafu izetwabia zirendo au Marseille van wandu wafuma nao izo izetwabia zirendo au Komori wana hanyu wao watungo ujuha uende wafumu wanyanyao wa Komori hamadao izo twabia za kishenzi izo twabia za kina haramu izo twabia za kikafiri chake jabidi mwanyanya mndu yatojuha yende yabuwe mwanyanya bure andongo wika yao kwa tujua zinu zilanda yede mani abo wika yao watukufu gari mmea on mjuhe mketayari nyoti pia alikombo wenti hatu risari nuni ya ukana le 16 ngarizi yao kabati usomoroni ngarizi yao kabati usihomoroni yakoze nugo hizo bo watukufu ngari juao emanarani sawa yao nibe nafasi ntose dala saruma ya ujulo hele dina la coach Shabuhan daino watukufu walo Mali nishukurie tena pour la première fois zuki wangu adili ya jitoa fidia tiono fundi watu metramze yala harumo omji mtukufu wa Shuani nwanyanya watukufu mwana mshuhangu Zaharia ya zawalani mtukufu almarhum Uthman Asmak mwenese ukana nyi wandu mazalani wandu watukufu kwa na ukaradhio kamdaze nti ya hatu irengwa ni wandu wabungufu watona fikira watona ankli watona haya yede mana rimparao ni bana rimwambia ni ukana na mjuheru wanilenti ya hatu watukufu ekakarija iwanili ya kojo iwanili nti hatu kena iwanili wanu wa hafa gasidera lazimu riwanili yabo konferansi yafanyi hosu kwa lelo ezengo Abdalla Saruma ya zifanya izo ndiza kaulazimu Shaihani uzifanye izo ndiza kaulazimu Umara Mgomri uzifanye izo ndiza kaulazimu Kiki uzifanye haina mndu wika yao hakoha hele fujarilinu izo ndizo Dr. Hamidu Karihila yazifanya o haina mndu lelo naonese ya ukana nyiti wandu wabungufu nyiti wandu wadhalilifu haubanu msisi matahanga mndi yao emwana wazali yatuyo jahamrengeneda mfukuni emwana wazali daina belu na ne mwana wa mdadabi wararukwa na urishinda harumwensi hatu kenga sima seriyeri nyongwa zeni ngari jorengensi ya hatu ezentu zijao bi idinillah na mtuishia izo wa Komori bakawa wanukwa tonza wa resevoti abo ujuka ubaki harumai tori ya ukangwanzo wa resevoti umda mjoida jilatize wakati au ya jilatize mali ukawan kwa tina haja na voti samahani bana manzo ni ngeze bana direct nge signale wao haku amanzo nangalika mshida ni hunde ndaziban ni partage harumai konti Raj zangu mie katambi ya mdu ya yote ukaba mdu kwa huna bahimri ya waruma hauna mahiri na uka ntina hata robo kumenizi hunda waban o kontere rimido urumia sha miti mengoni mwandu wa lobanu arumwe na yinu ya uka wado hunda mapesa abo watukufu lelo nge lazimiyo haina mdu ya jijue au kwa Komori wa hamba haina mwanadamu nganzo ya jijue wandu ya julo lelo wa Komori
gelazimu yo mwajuwe lelo ema shujanda wa ema watwani yanda wa owenza irumbida wa owenza hayanda wa waonda uri wanzori waone usiku wa lelo eni utojo njia banu lelo de maona haya mawatwania wenza ankli wakina ivu wenza irumbi wajua uzijisa ona zirisao wao do wandu wanzori waone banu usiku wa lelo par contre emdujo tabano anza sabote zenogora zitanziani bana izo deze nyanyide mjo zivumbu wa yabo bajana bavumbu la yenyatsana sha esafara lelo ngarendora ziklase pia mdu jamsaidie ila denya kana haya belu denya ulaba na ujinga ngabwenya umezi ezenya pia zivumbulwa usiku jana ne mwana she watu shamuyini wa Sujai Ali Omar aina hali wa Komori na mwene bwana woi aina hali nti ya le champagne hunungi yo menace et direct kairi hoi protege e jaba la bati kana susi zinji de mana ya todonji yano zimiha e kenga andwa jujo partage no ili e message wa suilo o andro nzero warongo zeban lo abuge abona zilo si kwale lo kabati droya journaliste mkomori e kakoli wo mkomori e kati mshenzi yenda ni kwa kome e kati mnamnafiki e kati daba ngebidio lelo ya partage e kozi ya wa komori au wa komori wamba ja wants haina mrutsojo vitse zenongoza wa komori rizamba oleo haina mfumtsano nyohenda mwende mkaza msaidie arabishio wa komori abasade mzade ola lelo wa komori do arongo wa olelo lelo na mjuhe mtaho wa komori mmauzi se wa komori waishi ya ukana raba kartuhenda yabo tishi amna mwana mshentucho wala mdahubi ngarichoka ufanya smare ngarichoka ufanya tsetsa o josa moronezi jo munda mana ha kasinari mla honi bana riuliliwa na mdojo wakari uliliwa bana wanuri uliliwa ngabo wandu walo mfungeni ngabo wandu waro hapo nsiju riuliliwa ngabo wandu walo mfungeni ngabo wandu tojo hapo nsiju hatu yao rimwambia mtise moroni le sezi rimwambia mtise moroni le sezi tijati shemzade uo na mjao ni bagarichoka kufanya smare yabo garichoka kuheza ande biko chika ukayabo ngode yarumilane sirikali utwale urumilane sirikali ogo jiju mzade wa wajawa batiero wa video ya tujo la mumda hu utijoja ujita jalini ntujua o moroni tujua muikoni tujua mita mihuni tujua mumda hu ekawo muikoni wanauma ho ulo wafu ekawe moroni gabo ulo hafa wa jomba ha ekawe mita mihuli kabati bahanu yabo wandu watulili oyi mna mshebani haho ngono enamne biala haho li rosa ndeli yabo ure ma penalty ikabidi mtukuziwa nikoshe ushahanyu emwana wasala awarengo o lebiala hongu twara tennis yabo tawe mnamba hawendeza benti ya hatu ketina maji ketina mwenji ketina msomo ketina unono ngojuo kaza alika jahunda bareke kutina akidi shat ewe mwana mshaka uparandu lesezi utamoroni dojuo kwa bande uliliwa na siro hunde fursa ngari jo udiba karna utungua amina nuhambi yao bomwana mshe azali hawa wandu wafu nguo wandu kwa wandu walopirizo kwa wandu watobo nsiju nimwambia ni mtise moroni le sezi garanzoro no so ule mengu ya ukawa komori kwa twanze bwana woi lindaba bwana woi lunitwi bwana woi timdu mwenza irumbi timdu mwenza akili haina mdu boko ngena akili hato mangali ya ze sura ya ngono kana waya isahafu ya bakide na mumoni na mumoni atika ne mwana bana wala futi ti mambia kana ti capturer les photos anaba mais pourquoi tu prends sa photo bah il est vilain il n'est pas beau cette personne omori indenu husiamdani yaritawalia
ngono na foto ya tola wajana wajuhamu pia aina nzia rijo umjusani mu garjo umjusani mu izo kazirendwa mwende marenge indini gorile mjomwambie yotinda hunu ebanu ngabo nzanda bwa madani ngabo nzanda bwa madani kangwa balise mbio yotinda hunu lati foto la hunu rekala hunu rekatila hunu garijwa kana kabato ndo nzanda bwa hanani izabare ika lula hunu wale katula hunu kabonga tuka ujuha wa wane lelo ka kwa nrabo ba waishi okaringa bo foto la one hala mru kadha engabo ndo nzanda bwa hanani yabo haanza andro atijodanganyi ha we mwana mshwamba kama mfanye concert endapo concert yao nyuyo mtijola hasara sisati hula ha daone wandu mfanye concert moroni le 16 ramba mndu atise moroni le 16 monti fakirwa jamda dabi mwana wazali ngwajo renge eriali wajo mtiniani mwenje na maji na unono nezeli kolina hizo wajoanike emajila mbutu ya tambala iho aoneza na kuingiza nchema ne wahema zofer na bwajo kabati pare kabati maji kabati mwenje kabati barugo ilio sha imagine mbutu yao ngajo wona usiku nzima baingo wajo ufema ha kumeija wauti wa komori ngo wa komori wajo sikini yo komori yao wajo shele ya namna morisi ilio wajo shele namna dahubi ni sesheli waliyo wajo ona inzenti ziro ji namna ziliyo enge wanu wa komori shawanu wa shenzi mtoto wanu wala ndabi watomdulo na haya watomdulo nari watomdu uhisi ulona akili urambuwe namna ya juanza kati juanza maji juanza mweji juanza unono juanza makama juanza dima juanza bairo nle juanza mbazandugo pia ntina bariko ni ndao tirido na manga watu ulo wasonga tukofa mubarini wasa izo pia haina mkomori ulona akili haina mkomori ulona akili ndo kanti angalie kabati maruko iloba ntujua abwandu wa pia kaula zimwa bikana anarijwe baba nurudo bakena mnainu angaro jwanga myabana ebanu wa baba hatu rozaza hatu le mafundi wa hatu wana shwa hatu rojomba hatu pia ritoro ndo wamezi walana wende wadove leo hazali wana shwa komori wa woncho ndo wando warendwa wapambe wasa wende warendwa ngwa tukuru mipira ni mwana wazali ha wasa wende watungo pia kwa tula umremeze ngoma ebanu muhisie comportement makani yo mijini hanyu eze juma eze juma zikauswa suare zazaline mdumshe wazazanyu wa warendwa watwana kwa tukupishia ele katili lolo hila da enwana ebanu mdiwasa hale ejuma yo mdurengeza apishe mduma hajahali hajibi wa abasanga mfohanza yanga mpishia ole kafiri lolo jali menyele ni seswala nyima fundi nyima hatuibu nyiwa bebe manotabu hazisi ya barangwa zazanyu abari wari kwa tatanyu wasomonziani wado mreme ya matari wadi esha tukaya esha kashende izo mijihanyu msamdodo watu wanapia umijini hanyu alafule loka ebanu wanjo wasiele sezindo sikarcha sijwa enutojo jiyabanu uo mnafiki hawilo daba hauo mshenzi hauo mezi hauo mzulufu shahina mdume zankili ngwa bosa fapa na rinjie banu kwa lelo rinengensi hatu jasiri na ritotaka nyabanu rengensi hatu safara lelo kamta uswa rugo ntiro mamba we nga mazojera haf badonga mtuko wa mahifu yamada kaso ndobi akaru mabe ndobi mpu ifahadi akaru mabe ndobi mpu wandu kwa tuko abo hifa ngaboze fidi asito lo kabati mahakama kabati nogo yabo yo haina mkomori gabidio ya himo kwa lelo rengensi ino beke karja irenga programu wandu waifanya hauka azali wanazali wenge partant ya chawende saida ene mdumshe no wana wanwa komunike lazima mielewe ya azali ngwanzo ya tawe da ene mdumshe no wana sha weiko koshetwani da ene emnaitwa pata semnada ya mza ya doanzo angalie na tutola uzabo weke harakati la renga mviori taw amugi abugari mabia oni bana ni wandu mlo faransa haina mbuna paru hao ya wambi ukana ezebiye wakati kwa mjomba waba tena utakomori tena bainge zondi zo mjoji wamdegeze nyumba za wandu ne arudi na hizo shanga tuchari mundu ni mabinda pia eke comportement yo
watujari mundani mabinda pia yabongela zimio haina mndu ulo Faransa bana uoneti uone madhara ulifanyi wao parce que safara leo ikazali hau omwezi unu kamwa benze Allahumma amina ikaha huu kawana ufanya voti eke diaspora kwa tutende wa decide kawana ukansi amvio haya eka kwa japa zebie karina uro haya ekeda diwani ke japuha izo lezo no gonda runimwambia oni bana il faut rido voti il faut ela diwani ne zebie zipuhe il faut wake respect ya hondo tuko haya izo lezo ngo mimi zinitendeza aho harumwe diaspora ya Faransa ekariju abantu azali hafu awatawa haina mndu yakarumwe zenti pia ngwatugore je yarumwe hao lelo ngabo yakauralo hitwa tihale banu siri waudo wandu wakautortiro wandu akaufanya mbani wabo inadami hakauralo hitwa owanadamu waone ili owanadamu wanu ba waje wajue izo ya lazimuri zifanye watu ekamguhari rwali andro izo ya lazimu watu lizifanye abonge watukufu ilazimu hiyo rike tayari lelo rijue namna ranzori rengensi hatu yabo tihale banu kwa batuka enda bone barondolwa haina fidia ya ambayo journalisti ya mafiti ya nrabo aide borade amani kabati amani komori sisi nga si Faransa nonga mmona na swa tungoro la wandu hitu kabati amani komori ndatata nrabo ngaranzori tie amani siside ranzori amani ritie eziyo ketina journalisti ekati maviho na majamvi na majifiri na maridi ngena lila pula mbeli lo hun yabo alimwambia on yauka haina mdu na hashirishi haina mdu na juebaini kozi nationali wana hatu wa fomo barini pia owasaya warendo wa pti hindu owasa wa pulezitwa owasa waremwa mizinga kabati maji kabati mwenji kabati nongo itongeza nyandu mdo Faransa rinjia rumwa malene haina mdu kwantu afanye hula afanye hunu wandu pia nabo karatuwa ziwa hindu wa maeroporo ngaratuko kama wandu rendo arumantiza wandu ezela duani rirendo hama wasiti wa Komori ezebiye za izamvie jondo basi to Komori baikere azali hafuban awatawa wallahi ke rende aruma mahadisi ekenugo ya mado de diaspora ignorance ngarijo hundeze haki zatu aina watu kwa uhadisi iforike yabo lidaize haki za diaspora ngaranzori do voti do tsungu babansi wa Komori sonti pia ngarisimu kwao ya bilinga ranzao rirejeze mikataba ne negotiation ya hatu da sine mashirika ya mvio yanu sinonga mjo uzie zamvio hizo kadora saizi ndochi karjo ndora saizi ndochi cheze bie zamvio hizo ngezo za pu araru ela duani mbukanada ada masese maliho pia sisi ya chanje la duani ya dole mbeza e diaspora pa enga nyirada ukamtira tibu wa Komori yone lugo ya mado joka ulazimu halafu ngejoka ulazimu ambasadi ya hunu wake mashini ekakwa na mtu wafanya ushenzi shaujo beho kema nadamu ikirta sijoka utaho ido tola hunu direct chatimpa ai gelindwa wege joka ube ganzo wake imkaniati ya uka bahindu joka utawaja ya registra wa mkana mfanya paka walo ula wati ike yuni emale joka kufanywa wandu pia wasijo izo lezo ngo buka yao hena mna wandu waduzu abantu ezo ngo zifanye bi idhnillahi alkarim uswe diaspora ejo dunga bo hindu yode bana nabao na mprepare ze biye ni wandu wa diaspora jeri dungane rendera jiwanili bangabo wenji watojo wanza waparobwe matwari hunde kama ngabo wandu walo wa Komori walo ponze nirongoze mazofera ni mashofera wa Komori ansiti madi yohana na mziye baka mna ujo jidalilisha banyima Islamu masoma mfanyo hazi ya halali kamna ujo jirenda wa bungufu haina usuma bika mfanyo grevu fakiri washa mdadabi au lukumani ya biridingoni bala ida rege mego mitano ya tiam nikeni mabo basi ngare hiyo risari wafikiana mafikiana hindi da nyina do mafikiana hindi yabanga mtungo uhuru amapa induso na mana kamna ujo jibale namna inu kwezi watukufu kamna ujo jibale namna inu haizo namkera tuanda ulibando ni mko mjuhe mwanidiensi hana
na mjwe mwanilensi ya hani nirongoze maulama wa Komori ya ukana azalari hitwa azala fungu azalingu undi mdaza ni maulama wa Komori video nge sinyali wao haku ni ujuka uona kairi mfanye mna mkihamanga mkomateo samahani bawa mwanzo ni sahe ge bloke wao samahani haizo tukufu yabonga mwedo banu nakazematsu amna kazematsu nangalema journalisti nyi mloko mori ngamangalioni risari lance ukana banu no le sezi wati se mndu moroni haina mndu na bakobo ho mwadi wao ambango kazi wa poro mwana wazali endaregeze mali endeza watolo mali ya utamwenje mwana azali warengeze mali daina habari endeza ezemali zinji yao hidrokarburi warenge wende zao ezinji yao telecom ngwa ndo orenga abasemba ngo yabaki domeki ya moroni yode mahala wanzo warengeze mali hizo wanzo watowe matamana wale yabo watie wahao wadorengeze mali zabakia abungari mwambia ninyi ma journalist wa Komori rijito rasire zemali za hatu wakati wa hatu rwanilensi hatu besenga mjode da mu filme zenyi kumbi kaka mjanjia maonesa hizo fikira wa Komori lelo ukawale meo shamti fikira ukana gabaduka nugo za Komori mtengele bahana kale lo kamjajito mafanya ja Ahmed Hassan na Mohamed Abdou na Sedi Hassan mafanya ja Karim Abilis bahinga rumwambia oni bana ekaba lo mrujo birabahanu rijo ukaye kerire nsi hatu iyo ngutomba idaza kuja soma okeni joka uja deja ngo joni kwa invitation abonga mondo majidi waze ngamjodo para ma journalist wa himba bizanyi kombine babiza mabiso mwado baki Facebook shaila ukanamri yaje yarenge ndongo haruma nabo nyizo bangu atujo bule kwembekana nganzo droit ya diffusion ndongo ekaka mjani kwa autorisation ekaka mjarenge kozi ya lelo ngamona baduru nge Faransa haina usiku ngujo banu ya habeze tabu za wa Komori zo honda bana comme l'actualité ngwa one sao ezedulu maboko de zijirisi wa bana abongi abo tukanzari mwambie ni bana kozi watukufu ya ukana anuri tikazema to yango banu ngamwangalioni nyima journalist wa Komori tikazema to banu ngamwangalioni nyima journalist wa Komori izo mfanyao gari mwangalia oni tena gari mwangalia oni banu ndondo zinu hazira ndo zifanya na mwangalebo wa Komori ele fotolin tili partage itukobidi aina bahanu mlirenge mlivurize ele fotolin ele fotolinu haina bahanu na mlirenge mlipartage na mtushe mbabi ya ekran ba ngamumononi wenji nabo hununge yafisheo namna indwaji hama wandu wanu ngwanzo wa detruize sentuzinu no ile wandu waleje ngwa essayeo warimenyeleze konti hawa pirate mwajo mafu sha aina kati hamada unu garlindawe maulama wa Komori ngambulia wazalia fume ngamwambia bo azalizia ba kama aliusa hunru kaswala usawziswaliza kamisa farao pashia kamba yindwa hula huli kairuzi yedingo siwendezaho watijoti hadamu banu tena ni mafundo wa Komori ngamwangalioni ni mafundo wa Komori ngamwangalioni wallah mbazo jamba kana usilamu abachawe dini abachawe lelo msomo
mreche inga nikomori nga nyabo ngamona izo azali arendao ngamona izo mwana heyanzu yafanye ngamona izo mwana heyanzu yafanye mtijo chamono wabuha furso abo bajiri zitendo abo ntiju abo mjojo gari landi Mwenyezi Mungu abacha mtu mabachao gari mwabia oni gari mwabia oni bana azalino wana hahene familia hahe waribuwa waridhulumu warihibia warifungia waritaza montichu kabati no ngombi za duniani azaline familia hahe waturina da nyima fundinga nyabo mziono nyima hakibu mziono nyima kadhi mziono nyima mufti mziono isheleye nyiwandu mhukumu yo ngamona namna ni mvumbu wao ni mtima mtima nyiwandu wahe mahakama nyiwandu wahe justice nyiwandu wahe justice ya Komori Allah ngari mmona oni ngari mjua oni ngamona hizo mdada nyiwandu wahe justice ya Komori wananyaswa ura wafu kamtina tano ngoma zira enda mzira ntinyo tipi ranyima procureur rara nyima baji de majuji nyonti pia wananyaswa ura wafu mbaya sans suite mclasse ces affaires hizo ama rien n'était chele abo ngamanzo mdojua ya ukana kamna uja mbaye matu emafundi wa baye matu hama kwa tuono ro hifa no fungwa ni tabu zilo yao ni watate mzai wana hanywa mwanike lukumani ya yarenga wanike mizinga wajwa do uwa na nyasi o hifa yabo no njoma la honyo hibeze tahabu no violo wanro isopia ngamziona wenyi watate no baba wa hema jeshi wanahanyu waisa wato waroho abona mdojo kwa wanahanyu wawandu wa mroni omitido wabo yaba Mwenyezi Mungu wanahanyu waishia lukumani warantizo Mwenyezi Mungu ya hamba mbulio wanahanyu ni wababani watate na nyuandwashe mazayo wanahanyu wao na nyuandroma hao na mdojo wa yokana wanahanyu wa warenge mizinga ngwafumao wa Komori wa hifa na Mwenyezi Mungu haba wa amani يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما haina mndu wikayao hajipanga habenzi yari hicho basi wo mndu wa mroni wanahanyu waongo atunja mroni na uko anauroha na ungo atuma dhibulwa na ungo atulaaniwa Mwenyezi Mungu habaku amfusakum wa ahlikum nara ni wazazi ni wababa wao watoto wana majeshi wao majamaa wa Lukumani na Fatihuna Zali na mjuo kwa nahanyu waongo atunja mroni au ka warenge mizinga wenungwa wao wandu wabago wanzao maji wanzo mwenje wanzo msomo wanzo unono samahani ba toujours direct ngio menacé et maintenant namba mtu yitushe mbabi na mtushe écran ya hanyu yabo ba gabo 0 s'il vous plaît yabo tikaureje wala mnamwana mshe yendalelo ya kamba ukana banuka tuka kufanya soirée hiyo ngabajoka generation ya lawaza na generation jao tawim namba ha mwana mshe utisemoroni ba isafara lilo inu karivu kubanu Mwenyezi Mungu jori nikaushinzi ritowo washenzi wao basi ngari jo somewa Komori zo abidi wasomewa ukana kari hundana na ushinzi wa maghanima kathiratan takhuduna eza hangu ngamjo paro wa Komori baza lingu jo trawe safara lelo bi idhnillah au kwa Komori kariti pre wahadani dami nti pre mwana wazali badani zo na wana mtata haina mbaba heno nizo yarenda nti pre ikena mwoni mwone yarengensi yangu ya irume ukabo ngamodo na dhidishihe na nyinga mwendo marende hewa shenzi watu wana haramu wahimna haramu ngamodo marende hewa shenzi watu wadalili wahimna haramu deja katira isi enusuya hao yabo awarimpirata wanda shahanyu no na shahanyu na shahanyu yabo ekamwishia enzensura bomsozini mafundi wa wadasa bahi biidhnillah erante yangu daminani tihale ban ni mafundi monao rauliliwa rafungiwa radharawulwa rarendwa chao mtijo amba tola yamba wanu wali wasoma daza
shahabuli yao la udoda yana tasina mtanana masihu ya dola pizia ya soma halafu ya soma ngwanzo ya mdaje to plasini ngwamba wewe mjinga ngebanu wewe wandu walokomori pia kutunda mndo kaonda keda una ikatile jijinga hilo ngebanu ngwa daona mjinga kutumzia hawa mtawa shanga mbanu ni mlau muyo de yasoma tikanda na some ndola piziwa tikanda uhambilo ukatikanda na some ndola piziwa tikanda na some Nyezi Mungu kajama na wale wasome mjamkenzi mdola piziwa hamba wa makana limu'minuna liyamfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun sikandana some njeni some sena bezinzo ukirizinzo kazikiri inuide namna yinu intile namna yinu zoni zona kadana some shaka njaka ndana some ndendo la piziwa ni majila mbutu na maburunku na mahindini mtume atukada zabo hamba na mdola pizanyi wa Makka na mdola pizabu Abu Chali na mdola pizapi mtume ajila nasiba ni daena hao abonge banu mimi fakhar kamubo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike azali yati undoma haujao harumenti ya haturaire mana suwangu aendao kaburini suwangu atawao wafanye Bashar al-Assad Allahumma amina na mwambie amina bwa tukufu ezabili namna diaspora inu idalilishi wao ito uone hahindu ketu voti biezandi mashuhuri yao katuwa ziwa uladuwani ketuwa ziwa usahula ngwarengwao hama wenefu basi zenu hizo azalio hifadhi mana na bana mujileze biyo wallah deka azali hafu awata wabana negociation ejuka utende ifanyishie bana banu si de la tugeza matuka mfupia nyondo mdoko muri bana kabana ukanta amvio banu suanga rendo haya pia rendera hafi yaba shaka bana ukanta amvio haya pakari hadisi directeur wa ezebie zinu hawetwa mana wa transport ezebie zinu gezipulwao randide yabasa ela duanike pulwao kenga manza umuhunde mapesa na mfikiri fanyeze hazi badonji ya mapesa chaka mna utuanda mwale meze diaspora banu habie za mvio nela duani basi yode ndugo ya mado Mwenyezi Mungu hari waswilisha bana biidhnillahi alkarim ezabili aina mna haramu utukwa aeroporo hula afunyilia mndu awasinya mndu wa diaspora basi ujo lisanseo nyumeni banuka bwandu wakopashi waka mhindi tuo yaka Charles de Gaulle Roissy hata bale ne comportement kan yo bala tire jeri ngoni tsinenge kamera ti film bala tibali ya tende tione directrice et dans mana wahe Ethiopien Airlines timambe kan nyide mwambe hawendo biwe tsi ça dans mana wahe CTG momtauma la ba manzo fanya rapport bana ya bwana tamba manzo fanya rapport bana ya bwana wala bana comportement yakan yo bala tim filme ngama manzo nende na onese bana kamiti li bien jeni pashi njali ba bien jeni ke mtwana yole mana boko diaspora inu e mwana she wangu tuo bayalo abana nimwambie ya nyima journalist wa Komori nga mhimo bani mangadieni ezevotizarewa chaîne libre de Komori na Komori Dunia News ngene mwana she wangu Badruddin Ahmed bwana yalo banu haina masihu uoneso ezembino uchafu no majari mabika yao engetinda besi wana rusujona bakabatira isimwe mayo engeti azali Mwenyezi Mungu na mlibendo duniani na akhira benga fanya na into tumwambia ni msampanye shabo ya fanya ndongo bika yao Jazira sheni ya Jazira wa ma khafi ya andam izorito zijwa zatata ya ule matama diro ukodi ajiriyo abonge haratilo sikwa lelo tikaza kamera banuga mtundo ma journalist wa Komori o wandu watuka uonese kozi ya wa Komori nize ndongo razitanziani bana ya ukakaranzori recuperate hatu haumwede mwada zepia haumwede mwada amba wapula tu amenyenti wangu anzo amenye amani yode utajiri lilo nuwa wode utajiri lilo nuwa mabundi ne mashaza wanga jwenda nikoze 50 euro ne zebute izamvinyo wane wanunga anzo jate amani ne mhuwa hema ne kala urumiza amani mnyemlida nyine amani han amani da ipi bo shensi wandu wapule zitwa abo pia wandu wafungwa abo pia wandu watko viole wabo pia kabati ndo ziro mjomdo ba yo hanza amani na buwode mwana hido zifanyo hizo zifanya ngo yabo haindarenge mapurunkurera hajana yabajamba maprokireri wa hahe ilo aina affaire wika yao haina zali jo timbo abo no wandu wadamba kana affaire classée sans ensuite nyido amado na mdo changalia bade kenga kamtuka hanza mbaki bada do mwangami yo watu manazali besenga mjodo na mo filme wana shohanyoke ngo alolo ao zenyi kumbi ne ze soir chaque joja bahanu ya jabe journaliste itobo telefoniri pasu era benza kunyuli
journalist wado we mtwana wa azali dunga azali Pemba hau mdunge haina mahalali yo shawe weti journalist kuna utamala mjoka ngari mwambia aone wanuka rajajitwa video abantu bure wanuka ranzo resensi ya hatu haupesi izo ndizo Brahima Traoré hamba baranzo fanya hazi d'urgence dans l'urgence aina mdijo kanta sharu maretari yabo sito mpasha itwa au nende ramte banu boko pakari renge sensi ya hatu ya dia aone abende ndi rakahuzi Allah bade kenti jai récupérer wani wa shenzi tena hamade mshenzi ulo nenti yapo bade ke irengwa ni wa shenzi hamade mshenzi ulo yapo she kenti yatu récupérer wani kabati dura mfanya beti zibane zemvuza hatu nezemali za hatu yoro wakati mjoka uoneze bila zako ili haina mdo unti wakati wa bila ngena mwede maziye majira mbutu ya yanzo jari zingamanye si wandro toze mali za hatu wakati watu nezemvuza hatu baba no ngeti engeo wandu waloda onao wawambia ukati chau karite tu wasulibana shawada za wabuli ya wajwado litambisha si wandu ritoaoze madine zemvuno wakati waliterma mizingamani ngarijo wasunzuzi rauro wapu basi yabo nyima journaliste sati mnikana lekani madam solahani haina journaliste utojo tu habanu ya onesa izo wa komori wa isawa decide wazifanye safara lelo basi na jua ya ukana ekari récupérer nti hatu wanu na tijabanu rjokai basi tombo telefoni litafanya rabe unyima zende za nda ba kom jini hanyo kenga bo kumbi udo filme ngabo suare udo filme shauti journaliste utijebanu tena bakuna utawrenga ndoko vanter pour l'instant ngaro nao wandu walunda si no karjaba mbari hule sisi ngaranzo mbari biteza hawa komori si tabu zibirao na mfilme ze pare na mfilme ze prison na mfilme tabwa maji na mfilme tabwa mwenje na mfilme zo pia wakomori wadoona ukanaba banu kartomba mafitimana atema journaliste wakomori watolo emdudungo ida filme woma janvina mavihona marindi umtuje wadu ko filme azali shata atema journaliste watolo ulama wadas haina usiku ibadallah ittaqullah ittaqu ibani taqwa Allah yoda hivi taqwa Allah yonganzo mdare Mwenyezi Mungu wa mado atakhsha an-nas wallahu ahqqun takhsha Angwa ya mwa tinjwa ngwa ngwa hibi wao kabati maji kabati mwenje diaspora irendo hama washenzi watu wana kabati mndu sugutamba tichao maulama umdasa emala hoya njilo ngatuko ibweze dhahabu yabo wanao violewa wanro pulesi tso wanro ono sokojo maulama uwakomori pia nyabo kamchiona umdasa shole wallahi wanujo to udasa hamada nyi rijujo udasa rijo komori hamada nyi mimi hata unfaransa hunu wallahi sito hanede na imamu muharma bala msihiri shanto kauria ontelia banede na bokana arim na mdatilo vaya hijabu arim na doni kamro mhono arim ndungo jojo fanya aribanki kabati haramu kabati riba tamba ntina usu kamjo mdoni amjonja mdoni hema dhambi njofanya shantina dana buli wanro uziwi niwambie fatawa ya ndabo aina mda jambe wo faridi arambia wode fundi wa msiri wa dransiri arambia wode fundi wa msiri wa daho bidi arambia amjo uba hama dhambi njo unenda shantina dana bia wandu ndabo abungenyi mafundika nyabo ngamona wanro ulo hifamdaza wanro wafungwa umdaza diaspora irwando ati hindu wana hatu yabo watu kufumu bari ni mdaza kamtuamba kana ebanu kwa 20 tena bwazati kabati mafundi la mwa wafanya block wala hane zetonda sijiru yabo niko misiri mswali zipo mwamba mwede msomo mtaka mtukomunika uoya balele kochone mati nje mimbari ni yabo no mtole yani halafu ondasha hanyu watata hanyu ompishi ndo vya dai hila mdasa kabati mrudhulumi wabo muhisi dogo mahakama ya kishenzi na mulinde nywandu mloje justice hiyo na mulinde beke ujocha baada zali ko ujocha baada zali ye mwanadamu eke ujocha baada zali ye mwanadamu bahime ngoni mwandu angamize ntiyo da nyima kama nyinyi wandu wa rahitwa wahiba wadhulumu pia kanyama kamtu waona mapulidia yode mia dira kansari mwabieni shabanu lelo wandu joka waona ranzilo 16 wanudo waungwana wande mashujaa wande mawatwania wande maona haya wando wenza irumbi ezabaki nyinyi demjo uzambaba na abasekenga manzo nanzi henjendo wavumbu emadzina baba la emahayabira pia ntoka juma uvumbu wa asumani wa mkababa lelonga mjo unambia eni utoto taharimwe bwana ngabo enya uzulufu enya umezi zweleze enya mwalaya eni utojo njia leora wanilianti hatu suwa uo yode enya uwapu haru mwenya uzulufu enya umezi
enya uvamuo enya inditen enya mrahitswa na mdo avumbu eze enya za eze famizinu wandu wazingiza azali zinu ezinu enya ndazi bizinu na mpumbweze enya za owene fu wazingiza azali no wanzo azali abakia hauka wantima watwania wanti wa Komori wanti na mpumbweze enya za hao bamiti mwabianie fami yahe ne comportement les adjectifs zalingana naye uka asumani wa mrahitswa wa msafiri wa ditozima wa mmenya swala wa mwizi wa mzulufu wa mmenya juma bahi abasa walio wabakide zenya za hahe wenye ufiraji de namna hiyo wala mino wapara ashabu shimali ishele wa mwana mshuhangwa ala mi wapara de mashabu shimali de kaumulutu na mwabesenya saha wadochichwa dingosi wadojokana kwa hula banuka sihun shaka basijo jatata damba banu minti hula banuka sindani banu janzar kendani shaja banu janzar cha banu janzar ashena mjibeni welelo lolo gari mbeni wao ni lelo jimjitata zebo hari na nyimjua audio ukari la mhori tanganyi diwani lienti hatu na mwabe eze kalite sao enya kaono haya kamtiani haina mtu natange ya bolelo kaono haya enya kwana haya bandodi shirika mwanzoni wa enya kwana haya na mfumbweze enya zinu izo tiposto izo ngam ele bwinchiliwe la mado ikazali hafu aweka tawa yabanga ndo rafanye sharia eka unu ndo muye usashe hitwa hari no wana no wazai yabwe mru ngo tukauja yakenti yangalisho yato sheka ndasidera wafika ngarito kantiri hadisi ekade mbwana yinu ekade resistance watende do walobonze yabo walobonze wao nganzo waliwa immédiatement ngampoze billet et la douane puhao ngarjo do jo vote iyo de trogo ya mado ya sharia anzo ifanyiwa yabo na hiyo ngabo zijo ufanyishia immédiatement parce que ze billet manazilo andi zinu doana atu waheziwa bahindo abidili ba mekomisa ane liwa machana matano bahindo abidili wa ralichana ane liwa ralishihwi ngezi jo sisi wababo bali sembi ole ngwado wange facture za menje ebanu mmoja uno yaona mmoja ndo mtukano ngamba ndo wange facture bali tukobidi aina mndwa mamwe ya jenda mjini abenda bangu so facture tukobidi apulasha itwa na mjori wanilie ti hatu baba ngabo ware wa voti banu wankwa e makandida wala wamba mengoni mwe e merde azalia liyo dawe makandida wanda rumeze voti zila watu sinye kwa pati ya sinye ukawashindwa yawe fasira bazali kati president abaturari ya jao abungi abo watukufu risari rongo zema journalist rongo zema ulama rongo za nyima zofera rongo zawe ma commerçant rumwambia nukana mtahadhari nyima commerçant mrati onekanga mhuzao ango jo ula ya keka hulu do hisi ya ukanga bomdu jo hula mba hindu shangu jo tambiha uka katushinda et entraîneur wa he sélection timono daina Beru timono daina ajuhangu tozunguha ngela zimuyo wandu wafikiri yone mana boko tim parani ho tukufu hanyu yauka namke tayari e kamnyezi mngwari rwa liando banu haina utokane nafasi ya joya se Komori rendera rajitsashie eshe oshahatu nestehi ya hatu bari daraula mahami jina muda mwinji si wa Komori bakatabwensi ya hatu riroha ngasobonze basi yone mango ya toba kidasa abuga karna uto wazi wa mamba amawandu watona mana gari saidia wensi ya hatu ya wenge lazimu yori hundaneneze haki za hatu
risijwenda abo wala wale hula tena wado fikiri kana banu sitwa komori bahari ngasimanga nabo wadiwaza ukoma halani wala la uzozo nyumba za wandu hunu emagaru wapasha au menji wa wandu hunu wasomao wa wandu wikayao wangali wandu hunu wao wakausoma walulao wao waloziwa wandu hunu gaba kartina dura ya uvoti mwede mariheze biye mriheze la duani haina ndongo zatu roja aeroport mdori sinyeze mbona uri torture ikutupashia ngore je kuna jwa reje ira hai passport mdobo wandu ze passport ngamjwa mdu abidi hapo passport emtobulia na zira no weziwa warengeze dhahabu neze lengo za wandu wande zao alifuka mazomjo msiye mdu yanzu yao ni mtata haya au ya loze au ya wa ezebetizi zo mana wa jamdada bele da bala matilo kelsina no kati uto torture e diaspora yeye do waziri wa hahe basi do utodo na haha yaenda yangaleke ngabo mdu mtati ya porofanya manifestation unu binadamu da ubiu inu serikali ya kishenzi ya da ubiu amonge entraîneur yu oge tukao lazima rongoziwa ya uka trawa wa entraîneur wao ba deja jizia jitauka yatijewa tawa mndumi ya wambita emwana waza labiri yao jina butula lipulo alijeli temsajaja na mbahuma lito wandu orsuje lisale ndezalo kangilo aru mwambana ababa hanga linda Facebook FM jaido hone saizo wa komori rambaga rifanyao watu jezesheni zindwachi kaka janji yabo msa ngamjo yelewa yakana hakika wala wandu wa azali na habari kwa tina duratena kabati duratena ya Facebook FM ho vumbu wa mdu wahe opposition tena na vumbu wa ro anonao ikawa wala wandu ndasi ikaila sheni sino ngamjo ibaya amwambio ni banu mimi fakhari amjo bae Facebook FM ne la baraka ile kazi bulani habari bahimi amjo sibaya shau joka ujaban na me kozi ya wa komori yambe ezembwana riziwa na oban ekebaja ranzilo sikwa maudu uhundra le 16 uhundra baada yao eke Facebook FM ke jaju haya onesa izo wa komori wa zambao amumlabi ne kepto joiba na mimi saka mwazonti uzawaza banu ya ukange lazima rengeti hatu bi idhnillahi alkarim haina rugo naba au mihamba bi idhnil awanza hamnyezi Mungu haina mndu ya juweze ngo ratoni yani convergence wa komori pia ngatsanga nyao bana rikombo wenti hatu ritowe mihono ni yahe mafujari owezi wanu wafiraji wanu makatiliano basi haina mndu utojora kompanye bana si wananti wa komori riulili wao rifungi wao ridhara wao rihibi wao sijini wao aina utojora kompanye bahingu ngujodunga azalema hala tuka hoenda ende ado mfilme na fatihu shaka na ubaki arumenti yoya Allah bila badeka tifu wangu sheni joja yabo ngejo lazimu rifanya hazi za sori karjarenga mamfukare ya ulatamali na mvuna wakati jerudete zada sina mrubana karjarenga mamfukare au maaminane ya wana ne mafujari yao jerite zekeri ngenti hatu bana mimi ngamina aya iniruhusu yo ekanga manzo nirengezenti ya hangu wanati wale wanwe wasome na mahakama na hizo ngabo aya iruhusu yo ujukanza yatemsajaja na fasadia bari mdo hitwa inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu ngarijo wapwezi twa mimi tina waba jazali abangweyo kerisari rengenti hatu bana aungara nzori renge mruandi yabantu kwanza rizingabanye wallahi kama fursa ngarijo menda mimi personnellement ekati mahamfukare na wana bwana bana na data mali na mvu ngabomba za msiru tuizo zani kwa malizi aina usungo tsungo lapisa shaizo ntuzi waza tiba uso ezembedu membili ndaruzinu ngama tunzila ze bontiranti emazanga latsi ati akibu ati asunzus abasa emdulo usoni mwangu bana oyazali na belu na fakirwa jamda dabi wanamba hawa matiamba hawa ya zaya yao ya umafiti shawa wandu wahimilie fami ya huwa laani fuan kezen rabo regime ya zali wambio wa komori haruma mahamfukara kabati fundi ambaye izo rabo kabati mri ambaye izo kazirendo shajana hari wande wamba wanduza zali
shitana na tiji senji tiji chonga indini za jaba na magorila ya jam laulie nga manzeni chwene de na wane nao ibani zero abone ze tobi ambine zero kwa rika zabari matsupara mbati chao waudu anduza ode mavala wao amchuka chwene de na do na chao wao tinda mabuweza sheni wadu wapo jauri la pisa bana ese sheni hizo wadu jauri la pisa bana ina usiku abuge hizo na kanza nambe yabukana ni ma journalist wa Komori wallahi ekaranzilo usiku wa maudu kamjaju wa makompanyo wa Komori waulili wa wafungi wa watona maji watona mwenji watona msomo lamu wa Komori ukange video rijoni ngosi basa vapa hakika shamto dobalize mikiro mwenda mokaziza emalaba yao no walevi wao baseke kamjara kompanye harumwe bwana yino mafanya jeze sheni za ulemenguni amumla biyoneka rirenge nsi hatu hiyo eke walo mdu jori tengele amala joka wallah yabo ese votizila zikaubira wandu wajitoa fidia wandu waidi chaîne libre de Comores na Comores Dunia News baada yabo emana yasi baduru hamada bwana ngugo chom libando aina masi hunge yabo ngutu hashirisho wa Comores no neso ushenzi no na haramu ubitsi wa yao Facebook FM yo ubitsa mbabe shesa fara lelo emiji ya hatu mabavu ya hatu riulili warifungi waridharaulwa emana wazali katina droit ya ukana ya rengeti ya hatu hauka katina maarifa yena tobiambi yekana irumbi yemjawiri ezenwe so pia ngeni so karna ujo rengeti ya hatu rimnike motoi enge bana akauto atkwambia mbaba hebo na mnabidia vai hawe na mnabidia rongo sha kairi eshonga kaire mwene fumu mwenza shoka ya jana era hanaye kairo wenza shoka wa jana era hanaye bahinga bombioni na mprepare ze bie za hanyu bamnyezi Mungu kujorire jezensi ya hatu Bashar al-Assad husiri ngamjwa ole mdu yakadana yakomsaidi Rusi sambi wakati ya kanza ya baki mdu yakomsaidi ando Muammar Gaddafi Libi shamnyezi Mungu kamba ngufanyizo yafanya ukabati mpuho kabati mpuho abunge watukufu watike wandu ya bwajawa mbwana mke mnari alina mtikubali bawa wanzo amenye jau mtise moroni le 16 Shaihani Umar Mgomri ni wandu makaru mwezi yazali matolo na mmonese ukaba nunga nyazalo kamtinda mafanya ja Shabuhani omali baminga mumdome koti Shabuhani waheola yoja hao no wandu wako hazali waro hajadaba wakati hamaye ngege ya jado amba ndo chukoti kartu ambia jabana jarto les déclarations ban kartu la les telefoni ibanu garifanya uzo ngopia ngasi juma uhadisi zengo zatu rirengensi hatu raija ngwa ne mshenzi woi weze maliza ka Komori yabo zatu wahala pitali kume na terrain kume na centre commercial kume na likodi arenge mali ya ndazi harmo zenzi zopia emana wazali ne famille wallahi tallah junaidi emana mtwana mwenje ninga mliba factory aina mali zanchi emana wazali wedamba unike na zinurambirwa ola duwani na huwin no hydrocarbure wandu walipa ndio binungo utagarila mafura bure mazofere mataxi mana opia okotoliva nge wate mafura emana mali zito woni hind doka habari ngupo wandu bojioni hawenda renge mapesa haya bote na yena maswa habari yena maswa ya upara aina directori bomana utonlata kujaja waniona washide ramasia babawo wanzo pesa badele buni la mapesa ndi amnike boma kwezi amrani babelo usiku na mwishi mama ha tibule ola enda baraish au no buzika ngala machi ya Real Madrid au no buzika usiwake au no buzi pashi ya kaenda Maurice andi sotseha washide wadungo mushili ya ola bao salam tuko amugia bo abasalika musone masuala na mwabeze nyaza howe tino wamezi wa Komori njo wajue mazina njoka wakaza ma journalist maulama ni mazofera ni makomersa ni wazataho wana majeshi wana hanyu wanungu watukaenda mdoni msiwa mpaka mtuko kwa danyina hao yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bali likulli imri'in minhum yauma idhin sha'nu yughnihi abugo wana hanyu waisawari hitwa na mdu yara hitwa haubenza uo mdu wa mroni
gujolaniwa kana uro haiko na adhabu mjuma adhabu fawqa al-adhab. أما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Hizo ndizo wahundu na mabema tina ya hezenya emajilambo tu ya jarangensi hatu ngabo yenya uzulufu, ngabo yenya umezi, ngabo yenya ubamuo, ngabo yenya kanahaya, ngabo yenya ufiraji, ngabo yenya hiriten. Awi wide mana shewa kuja na de atowe bohelo shamwini wasu jalo marimu ya tom hifadhi ya mniko muri mle. Wala besida kawazi wagwazo bizu na akabaza hali za na maboti. Alize kabaza za shinamna za belu. Wan kom tujue zenya. Ah? Zenya zisa. Inyangava. Inyamabuhu na inyangava. Yeijaiwa. Yeijai inyangava. Mashallah. Aina mbruna pare nyoru mlobonte, aina mbruna pare maonese. Amdwali baba, bade aba ha, ebarko monele pas malamiso. Eda kaza uke kukaza linde hubali yao. Yo de limbali yao. Enyamavushe oyimri akaula osu kwa lelo ando asiri mri yakaurala hicho usiku kwa lelo owandu watulumuyo wawamba Mwenyezi Mungu yo wavuza hata hajwarema ndabi enya ufinalize owene fuanu enya masahiri hakika enya suhabu shimali owenza shonga wanu basi watu jawarenge mnantiyo hatu wa mrede amamba indusona mana labakida batilu harilo tobi harilo gudozira wantu abuli mbaba henguro wako morita jana bali kuzirona washila hatu yakawili alitawalia henye namwone haya bo ewe mkaulida hindoi wanaka mmona ukamtumona ano weihafu wako mori hawla wala quwwata illa billah. Na mwambeze enya 10,000 francs aizokoli ngabo enya 10,000 ngabo wazazi wazaya wanaboko to wapresenti ya 10,000 basi enya 10,000 francs yo ato wababa ngabo wababa wa alo arumwe enya 10,000 francs yo e comportement ya amjo e comportement ya zali no wakomori amnabi amjo e comportement ya zali no wakomori
namna ile wakamtujua azalino wakomori ngwa hama mrume mwenza baya yanda ya lola baina kati ya lola yoto twalaka ndaru aina kati ya lola ito baya yoto twalaka ndaru ataga usiku yaja yenda aruma shughuli enda parsa mrumshe aruma shughuli ila mrumshe la muzisa uparolola amba yo aina kati mitso lola shami mibili kado fanya betiza aina kati mrumshe fanya beti mitso msekula zozonda ru ya boti mbazo endeza amba abunga ukaribu nami maga ukaribu nami aruma indi nga ukaribu nami mima aina mrume ya lola aina mrume ya lola yoto hufa si lolo amara za timizi tijingabi ando lola pia ngotungo fariki ha alafu angalia nata asiamba yabo ndaziri tijiwana ujiwanami shaka umhara boko niuni kwa ndo twalaka wauga umhara ba kaini ya lola yoto hufa ambage itawakali mgur rire finali inar tawakali mgur rire finali ngarulola nao suanga mfariki suanga mwanga musekuliza tola kandaru abo mtima ngorengo kupi yede namna lelo da sina azali leo hiyo de zazo zifanyishia leo da sina azali ngaranzo rire finali ya he mrumme mrumme haina kati ya lola yetu we hatola kandaru watoendeza ba mrumshe haina kati ya lola mrumme yetu fariki ba hiwa jawa parisa na aruma shughuli haina mrambie mwanyanya ezambiri ya ema haya birapi alafu wafikia kanagea bugara we finali leo kalelo damina we garlola nao suaga mfo suwa kuna ulolo tena hiyo ndio lazima siku lelo ezoka ukazi gazeti myo lelo ilo muhimu aina mduna ke tayari yala mmo walo umasiwani uka biidhnillah kariwonesa ulemengu kamili haukanga wandu wenji wanzu walisaidia hauka rionesa wandu wenji wakubali uka azaliwe iti mwanadamu nanti mtiti hama dola emadzahane majari mayafanya gebidiyo yendeza shawamba ukana na mtsodisa basi na mtsodisa bangari jo wonesa ukana hakika bala bwana woi ngena betizi zinji détournement zinji na erreur zinji na mashaka menji ezenti za Afrika ngwaonda si ezenti zila pia rishitaki ngwaonda si ezenti ingizonda si rione santi zinji wei mnduma la droit hafanya betizi zinji amge abo kairi rihime ri wonese ya ukana kartumanza ngamumla vioni wajo utawa haukabani zondi zo zilo yani changwa nzonga gadi wakomuri wajo udaza wajo kubani wajo udis karondo disamba bititi yabo amumla vioni enti atu ngarjo irekupere haraka bi idhnillah karim wonge abo na mbese duma Mwenyezi Mungu yarinike enti ya hatu watike mndubanu rema journalisti rema jeshi rema qadi rema ulama upia na mjuhe rirengenti hatu ba haina mkomori nguyelewa ya ukema na wazali karna uhunda hindo ikati majicho
jaya ora hunda usoni mwenza shonga wa mzai izo ndizo rakanzari mwambieni ujoka utamani kaswida ngujo hambabo hau izo ya jwanza dawa ya limtini evan mishilie kaswida majoji wani haude jimbo majoji wani lo amtungue kaswida majoyanza ngebidio sukwa lelo mkehama dembaba ya kada ene mzaze no wana base mbaba hauzi so wana ukanga mnanza aunga manza mzaze hanyu nga manzo komori aunga manzo familia asadi baso wana wamba ngari mwanzao ninyo waili amba indi ngari mwanzao ninyo waili waudo wana do hamba ngaranzo nsi ya hatu no emato mana alafu mbaba hauzi saukana katende Madina mzaze hanyu hende Maka nga mjo jarende Madina nga mjo jarende Maka wana wamba ngari jo henda Maka amba hai ewe fasira wabonyi wanza mzaza hanyu ndela domadoni wamba ngabjoka ube wa aruma emergency wajawa uzisi ambe bani wanza mzaza hanyu rahanami ashe ngamba enge ketija mimi tsende Maka mzaza hanyu ende Madina enga mjwenda ndahu amba ngarjwenda Madina ha yabo basasena ngamwedo Madina basi amba inga nzorere jai hula rakaya risarende Maka baba sakabidirende Madina hiyo dia kaulazima wa Komori wambia abwaza utirejezea rumo emergency rakaya ne jeune en emploi risarende riwono na mjweni ngo simjibu jwana wanu mtishindwa no wana wana ya ukayondi orala ya ohucha na mwani sokanga mwanzo Komori chaka mtuanze familia ya wana haramu wanu ini wanzo yentie safara lelo bahingu juho rikaushio o wandu wala sho atwana waudo jo wadunga enya ho atwana enya ho amezi enya ho azulufu enya hemalaba enya ho firaji enya ho levi generation dimili waudo atwenda hula jawa uti jawo o wabaki ngarura wanili yentie hatu o wabaki ngarura wanili yentie hatu badi o enya wazulufu enya wamezi enya he emalaba enya he kwana haya enya ho firaji enya he generation dimidi waudo ajenda hula emana sho wangu udini ngojo njia mbapi urongowe uniyere mna invitation urongwe mbapi banu bona sho wangu ba usikwa jana rikautimizi maha sita ranzi emana sho wangu ulozikiwaho yaralo hitwa yarendwa irewe haundriha hapashi ya gari abage ekanga wena nafasi njia mbabi banu ujeleze mbabi ezenogoboko dezijirio kiasi ya ukati tia foto banu usikwa jana lahe mana nyasi el arif nyezi mgu ya jomba unono tsoi arende hairewe wede manashe wahe ujuha huende Dar es Salaam wakati yangamiziwa huende huonesa usikitifu ngabo watuka uielewa ngabo wakahanza wakaujibiwa noili waduhula imana ngale kange jomkinishiha ujitekeleze haruma dakika banu ekange jomkinishiha imana ngalie bawede manyanya ijoka njema samahani bawede manashe voilà unere mna invitation bodini
Très bien. Anerea yotsaindwa. Na mhime banga mwanzo ni angalika mjo parse mwanashe wangu oide mwanashe wa ilarifu kayao miongoni mwe majeri wa huu mpira Komori wode mwanashe wahe mwana nyasi wai ilarifu abonge abo engeha njia mbabi banu baada ndizo yaona ya zienshi ijoka njema hukaya onese mbabi za fikira yalo nizo ranzema hayo atalelo kaja shinda yaona emwanyanya usikwacha na haono foto la tilwa kartujua izo bika yao ya fikirio kake jenda hula ngarjojwa humpara banu ya jeleze haruma video banu ijorifanye ya plaisir kahula ke jakir shana stola uzarione rila uze veha invitation ndwachi bodine kakutu parisa samahani sekondi ni mtahe huu
Allo. Yaba sanga mnishia ukwezi. Mara zini kuperanti nione. Allo. Yaba sanga mnishia ukwezi. Mara zini kuperanti nione. Allo. Yaba sanga mnishia ukwezi. Mara zini kuperanti nione. Allo. Yaba sanga mnishia ukwezi. Mara zini kuperanti nione. Gamshia hao. Ok. Ngamangalio kenga mjoshinda ni Paris. C'est bon. Ok. Ngamangalio kenga mjoshinda ni Paris. C'est bon. Ok. Une seconde. Gam rudini mpare nione. Allo. Non. Ngonishobo mwana mao. Amwishomi. Wakomorika mdishi yao yabo habasa. Na mfanye sinya. Kwa komorika mdishi yao katilani randi swadis. Amnishi yao kwezi watukufu. Ok. Oi yopoarwa din ikayao haruma emahaya miso wandu mpira revolcan rejabali raizuzo ntipia hakawone haukaye miongoni mwa meilleur défenseur centrali wakakomori wakati hiyo holawa mimi no mpira harejei volcan wakati hiyo para Real Madrid akaura mpira etaine zemvu yalonizo yode namna zukiwahe elarifu isa kasaidi waide manashe wahe wandu enchi upashia honde Dar es Salaam honde huone za honde mwana nyuho shakujendo Morisi au kayo ya kanere de manashe wangu almarhum Zainuddin Said Abdul Mshahidi zile makati yao elarifu vya wa Morisi habaliwa hende harantu Arabi Sauditi haono tambu ho hata hukawona ile baraka ulifanya manashe wangu shamwini ba yangu jonji ya rongo mbabi batuwa yabo unda honde Dar es Salaam ureje Komori utaweza baya ifami humania mbabi osikwa jana wa Komori waono harumaze rezo brusquement wa hunru fotolahe mananya si ela arif ya kanti harumagar soi ela arifu soi manashe waho akanti harumele garido wono hau engo fikirije mtukufu na situation hamadainu ezi habari za kado za jiri emananyasi izo ndizo rakanzari uzise abo abasangari tiao wa Komori wa huonendo maranzi garushiri ya kwesi mtukufu. Salamu alaikum tukaji tukufu kwezi watukufu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nise harumweza kazi jiri izo pia mwamuni shia ufari garishia ondo andu kwa shia njajo paro chukamanzaniwa hemdu wanzwezi njajo paro sido meyarumwezi njajo paro joka manzaniwa ya hemdu wanzwezi naam mana yodezi ya uwanzani wangu amtwanisera mwanzani wangu mama Dagazo Amadu Hassan Wasaya wantola Madagazo duniani mana Madagazo akaufayo mji kaja paroma na mdu akanzo mji akawafia mji wa naam taarifu
kada paro vurana mdu kada paro mana mdu kasimpara mwisha dikasimpara telefona banga mumsiriju amwadini swali donc wajantolea wantolea taarifu wanulile taarifu nge Ulaya katina barungu yafanyao iso si ulala na usaidiwa namna jusi atulamu ile gari atembezwa wala viwabari katifi katinyama no amumonao ni ile gari lahi lamila mikobodi ni mashaka na yes yabonsi na ujoka manzani wa mdu wanzwezi ya azali ngamjudu babalangu mungu ni umamu ndio kuzungoni amjumla ulie kanda ulie chekasuru nafasi ya muwafi chukasimu au kasuru nafasi ya mredaire kama ilarifu chukasifai tambisa bonsinezi nafasi zile awambe senyo wa Komori mwielewa indezi kansa pardone ni yanzi na ina mru ya nzwezi inu ezentereza ahe zaki nafsia sina uparju mwanza besa mjumla ulie kasuru nafasi ya mlishola ya mwenye jointina su abonsi sina za wamba mjumwa anamina usiu armwezi ekangabo wahunda heri ya mwezi ni baimi sundushara mwezi abonsi na ujua nanzia nianzezi ya zari sina uparju yanza wala sina uparju ifaria wala sina uparju kaya mahala waluwe mawandu wazali kasundu nafasi ya wafuma pii ya uso ndonole koni ranzi na andise sijukasi wafumura ranzi ngenisa ya zari wa mwiso ni mfume no donc wawambe nsina zuhamba amina usiu roni yangu amina usiu Manila arifu akamfanya wazi akauta karo akaushinda ujisaidia akaushinda usaidia uda honi kansi ya usipashia akausaidia zinongopi akawana garanti haja hauliwa haulawa kabasi nungu wafanya welewa mfuza ngengeni mwana msho wangu garu mwangaleri zinongo ngizo nziro Ulaya mtuambia manango karibu nga Ulaya rahana minga ukaribu ngizo nziro haku zikalitepi mpaka ni nilongwe mjuma zilio iko manangizo nziro ani ngizo nziro azla kasisi aninge abo shakati mdu kasifika sinyama wasimone ama wabalo mwele garapa shiasi ya joba lwende wala wafikirika wala abono nge ndikape wala baya ndikape ulo normal utuna problemu shange ndikape havuzi hange ndikape bai au ndikape wala mwazini ngabo ndikape wala la ngabo ndikape wanshio normal yeye nge ndikape ulumwade toujours walingu toujours anile bangu zingilo walingu nge ani ndikape ulona ndikape uloma ututu usufre handicapé ani uyashindo angabo handicapé kama ni manyasi Ibrahim madam sa awe handicapé na wasanga wa mambona labo bandru kaidida na ila imaranti ngabo handicapé boko wazalo na mnaila wazwe ya lon kwatina roso de nature au de naissance ngabo wandu kongo uradhi ngwarende wahundana na ajali shangwa shindo wafanya hazi wajideburiye shaila arifu enamna liyo ngusufre parce que wemri akanamvu abo moralement ge détruit okamri akahenda yakanamvu yakofanya hazi akaunda mapesa yatoja brusquement handu yatoja ziranda bya renja mnaid mamangeje nzaza ina arifu ranzida bala hata basatuone mwana henga sina maha bese mfukara ominaneo yakatuone mwana olio ndesajira engeje kasubia mwangu sirendama mimi sirendama ila rifani ngami hule shanga mwanzo ndobala vione bezano si ha Komori no bizano dano muona boma ufanye hano mlauli ano msesa ujumdundu azima katuzo rongo za batani mdukani mwanae akamsaidia akaumwanza akamfaria akamresante akamba mapesa akauliloda honi akautoa misando da honi akapoze mara ngabo sisi na jinaro kwa si wanza shonga kama rona ali namba wina hila wewe mtu mwenza mashaka shangabo ula udopoze unaelewa ula amali awe gwani mkamshindi baya mkamshindongo bamza zangu ngamo tabifu ahondo na unastomana mashaka atusha sabila batenze manda bashindo warongo wambabe karende yabo limlauli ashinda rongo shaina usiku ebanu ila mfungeje ebanu nge mwanda muhindi ebabanu ngari babanu bahi ebabanu dihalila eba aningarma harara balaka iri ulangwa ulo hafu rana ulangwa wani siku mbao la pitale na siku msifeo baka motabi faya tufanya rongo ya tuzamdo adabu ya tupa mrusheo sharo haendo plus ila ulo aba wewe vatina ya jali ya jirini wakati ngawe bonze ngawe Tanzania ka usikomori
bangara mbao ya ukangara nzuri menye ntingara nzuri temsajaja si wandu na mjeri kufanya haziba ini hatu sonti pia eka usikomoringo yonoje ba mimi tyo mweda hiyo ranzo wakati larifu ya ulawa ngasisa engo onoje wewe ke usikomore na mnenti iliyo kama mduviro msanani ngo sema zi idaka samwenyu makaka kabasi mbarahula kabasi pare zinawizia upata sufuria hapa haral majana matano kabasi marongo ya maendeleo atamba marongo kabasi nongo zichisao kabasi wanadamu ranzi bufari ize surwaranzi ngwaono rola mutsikali roatswa mwisirikali roafanya zotufanyazi ikangwa une surwaya ani mdusone zenza ani ze problem shuna jana mdusona cha wani na joto na mkuu wafanya wazi wana mshahara ani ngabu ani ngwa joto na mkuu na mashaka na yas omwe jeni maji holiho izode ze besoin za mado za wakomori uonoje chamando sifanya 3 jours njaona mwenje sifanya 2 semaines njaona mwenje sifanya 3 semaines njaona mwenje japarona mwenje mimi japarona mwenje mujwa hiza kama mwendo mubala apulu za pili selesuni japarona mwenje ngemaji ngono mwenje fadhali kamaji sabunga bwandu wenji mabani hao watoto ikoni wenji ambao ngwameniwe ze fikira za Nurul Fatih watangabo ambao Nurul Fatih jalla jalalu ngabo ambao lamu ikoni ngabo ambao lukumania je anjona mjini ikoni uzishia uziono engo fikirichi mabani hao ikoni namna waonaone mwananyu ho yarendwa ilewe ni namna eti iliyo ufa bala kwa madoni mimi nakisikana mimi na titiri kanera amale munjilo la mwadola zali kanera lisabaze obo parendaru sabenimani na mziwa tusha wale ambao kaya na mkera dimzele bunjilo hilo msijamta mkodo ya ikoni na ikono rajibana bakar saibe sekandwe na kwa tusha serikali abuna msiye mchawati jajibana eza fanyisha ando ulo renderi menye zirizo rimenye yani bunjilo kalja fanyi kitenda parwa ani kwa dimili aparwa andu afanya unafiki wende wareje shabana bila saidile ruana wala pia wala kwa ume aranzuno mwandoni onsi pia kwa be aranzuno mwandoni shadita ka hu na kauroa indani kwa ranja na indame shamimi una kubali kasuliliwa msotsa hizo nongo zikali nuzike milele zdwendele ena usiku msianza zalata leo na wani para bina belu arjua wani para wanta mara wani balilia sababu wewe belu mie mwami mama huha ma kwakwai unguni parona ni kabo juntinazo tukabiri ujuni ka mapesa ujuni tahazi ujuni fanya barongo ebanze bari wasuka maua wandu matuka monu lailarifu matuni para au matuta majua wansashihazi shaban leo matunsashihazi banza kama manzo mtayazi leo kama manzo mnike hazi dari munu lailarifu manzo mnike hazi adimu ni kana mapesa izaje na leo leoje zabari leo manzo mnike mapesa aja na masuka za mnike abona mmoja kama dinai alafu kuna mwenza ibanza bizoni muone ngabo juzibanu bo masihu ti wono ufanya mna video nami njakana mbia mdu choka yonti ya uka weme ngoni bai mwanashe waho ntujo wala zukiwaho americain hafanya video akambia Abdallah goka kenga wena tambuda wena fundi watu zukiwatu fahari lemu dawena zukiwatu fahari ukeni yosha utija umkazandabo na twabia tukanizo hula wa ufanye video shati uzia ufanye video ula wa hindi abaso wa komori walo banu izo waishi Abdallah banu mazaso kasujijua yo mana mstarabu kasujijua yo mana yasomamba bikasujua kasomamba yo mana ile bakal tujoka luda bashingali enshio galilao maliza wastarabu yo mana kama kasujijua cha idra kadri mwambie nzima silizo la ikonida snabo fari urisomesa eskusomesa wewe efumdaru ne
alafu mnene hoa ukasomesa na wewe mzesule na Yesu kusomesa hao mimi wami karate Yesu kumzesule asomesa wewe kilisi la temsiri nikaka nini awesika waamini ka sikausomeswa ni fundi donc karapa roka ikoni raishi ya kafari ya parolewa au raishi ya preuve za mlongono ya ukabala fahari haparukana tabia zao ya ufiraji au haduvura misi au haduvura bangi uyaloshinda utsatsa hata wende Misuri wende Ethiopia wende wasome ikaukana historia karjua akaninga baba baluya wale historia ikoni karjua ngawa jumba na tabia ikoni karjua ngawa kawalibi na wakafira dingarwa jua yabo suta sasa hata karshira jua zondabu ya sport kanizo tabia namnu ngene tabia kataparusha kafari wala paruka jao wala paruka pete fara paruka mlevi para kataparuzishia na wagala wagwao iparoishia evanu jonde andu 20 wa kuyenge wa mikao paruka jao yabo onezo tabia wala sukandiwa honsi pia kawacha paruka mdumema abonezo tabia abo abdala wagwa manamba hufumbua tafari roisha kafari fundi farula kusoma Qur'ani farula kujuzi kaswida fari wala kusoma Egypti ya abdala wagwa wewe ukasoma da donc yodi mana leo rahule deba minja ule deba kifami ule deba ya ukana rutoka wewe ndio akafundi watu yakaulisoma yakauiongoza kwa adabu wakauhanza likiwana damu wenza akili alafu ndio tungoja resha fundi watu dezi wabayo nziani tuzo adabu amkayao emwe ya mwisho yakabdiambe rambeli mkankre au linupa hali lanzuri dilongoze mrunjele wa mstarabu kana ukilipanga nyile yarongoze mrume zaki lazima leo siu ran o andrua nuni hamwiso ya uka wa Johanza muda utoa halebanu mfu mraru ijao wakomori walemewa haukaye mwana wazali mwanzo ya rengenti wakomori wamba kairi rizieri woneso ulemengu ya ukana zengonge zendo nai raisi wa henti ulio iho uomrumshe bana habari upara raisi Samia Suluhu mahajana au mahajuzi haritimbuli ya hambaye komori nge depende one Tanzania 80% ngawe Tanzania enamna wonao mwananyuho procureur atu hanji yabo mwananyuho Ustad Faisal Bakari ranzi Dubai nge yabo procureur ranzida hunupari nge yabo waudo wananyuho wanashe watu ntujoke ngabo wanzu ya jitamke shat kanza nuzise tambo wakomori wenji ngwa tretewo iho na banunti ngabo unono ngabo maji ngabo mwenje ngabo msomo enyi mlo Tanzania hono wakomori engwa oje batamba wakomori wenji waleze mbilizo indensi kaya ubufari dejuka ukansi ya mwando harumu ya Afriki ama indeleo hapare hala kapitali msomo Shingereza malanga wakumorosumo hono Shingereza kawaja hono atawasomao zenongo mone tafauti ya ukaya ngabo avansi waje warenge madoktori hono waweha komori wende wasome wandu bel maarufu ya ile mwando ya komoro kubalika kwa jana bankili yabona ndio mwensilo na bavansi rendera renjonzaki na ilaika ulazimu warengeze education et enseignement ritowe wandu rwanike maha ukabanda mahakadha ngarjoka na ma specialist kadha kengwa ordone onro chaze bursu za ho wandu waweze baki na zila ngwazinikao wana makankre wana waheze wende hula wende wafunfuyo mbi wareje marovu wala wareje inoana wala wareje walevi wala wareje iwezi wajawa ni kwa zihaziwa zifanye waundu wa njia abo haina directeur winji wa hima directeur wa lokomori ngartuhunda wanuwe dipia shaha bahatimbi o ababa no tablo no wana no waza tungwadungwe na wada wahimili ya wabeze dimili yodi yora kambaba nulelo harumwe zenya ntujua tawe ngawe hongo ono ya ukakabati na botamba ukwala wa ujaiho onti pia ntujua wajo na walimu ntujua wajo fanya robo da zivi shakabati wona hali uja wasa uja wangaia hizo nyumba mara wala komorika basi nyumba za 20 etage na 30 etage hali alafa watu na pasa la Fransa wasona visa la Fransa uja wa oneze nyumba alafu huno ina bandu taongo Pariso rezendi
rezenjema re masusu roenzankili ro astarabu ro hogangi ro hena banongo usahunu kula shain tayari ka kusuna mwanamshi wa dufiku hiyo hoja unuja angalia ujua ndo ani ndo juhamu ndo zankili zao hoja mala wana nafasi na ustaarabu wajawafumu hoja mala wala ustaarabu wajawafumu engo fikiri je holiho de apeli yafanyiwa uhusu mfumdaru ya kwa komori wazie waonese utukifu wao engo saidiweza ngo hizo paske hari mwanzo yanike mwana wazali uo ndongo mmonao ya uka yemjewiri ikana maarifa na twabiani mwanyanya yede nda ya wa Aimani mwananyu ho ya wa Ahmed Agazo ya wa Muti ya wa Faisal ya wa Salim ya wa Fahadi ya wa Muslimu ya wa utipi Aimani ngo fikiriche ujowapesha risala hindi hao wa Komori banga boziki watu ule yao mtukufu boko ye watwania yeshu jansha Mwenyezi Mungu joresheae baiti miongoni mwa wa Zulu na wote tajiri shau utajiri wa roho ziki watu Salih Marab Mwenyezi Mungu na reshe alibarikishe bae miongoni mwa watwania timono wakati wakama bani hango ameyao shahahimi hakawanidi ya imana shewahi Msa Ibrahim abu yavutiwa nantia abo miwona ukawandu wandu warengeza fikra za almarhum Said Ali Kamali tuambia jema bani hono wana nyuho wa ikoni ikayao wende wamba ngondwa daile ilarifu na Madagazo no watoto shenda warendo azire wenda waangaria engo wapisho risala hindi madango ajo uridunga banu warishili rekale lore kama udubanga bo wenji wale yabo waridunga otesha mimi zakazana mbio wanyasi wale ikoni wakubalika ya wana watwania wainjeze mvu emana wala wandu kama udunaruka ujarwa simbuli jinamna rwa simbulia amuone imanje ukaya hena mndu mwikoni ulo anzali kadoba kitengweni kamduka suba kitengweni aweka unondongo ikuta abadino ndahoni hae nina kati ya patole gari ndafanya umezi ya dari juha shahena mndu ulo anzali na mfanye tabuiti kawasi mndu aruka kitengweni ya hadisi hawili la sura kwa marengweni au watundezijio wena mndu tukwa ombana mzazahe awenda njofukoni wasondo marengweni yabuwa wandu wa ukawaparo wanikoraljana warenge wahaneno mji wahano mraya wahane maendeleo kejansi tubani hatu like malaba ndo makaseti chakabati mndu wani watwani havo emana wao wandu wabaki na nzaya walo wazo umezi waendelea na umezi haruma leso ala lamiso hamada ni makaunjia basa oi elarifu ikayawe de zuk wa dini wa siaka saidi ikaone ni hadithi ya minaoban wanu waidi wanu na shewangu wanaziona hangu ra edini haswado misirini rakawasoma haina magharibi si usome sawa misirini abo wakomoliko liwa kaendelea rikawatoliza shabanu tena rikawro mpira bazima oi de zuki wa oi yabonga mwanao zakado zajiri bali ireme wei mangami zange ikaunjia Hamadagazo imfuse marumbo au irebire Hamadagazo marumbo ninge ikaurema woi enamna wadungana wakaenda wajue zajiri abonge lelongo jitamko erisala ya mwisho swala la mwisho kanzani uzise elarif kisiha katsuare de hairewe dini hurohanga wena utungu banu serikali holi hondi zo warenda zinu na wei mwana yakafanya hazi serikali ngwajuao mzatahe na mbabahe habari au kwa tumjua habari hata hau wonesa ya uka dommage wa indemniser au moins mzaze yakaulisi wanonosiwa ya lela lelo emwanaso ya janga miziwa Amadagazo hafu deja wenge traumatisé haja hende morisi hende Tanzania zila jiri haja hende morisi emwanashe wangu ya renda mpweze nyile hafu usiku ya nabi ya zoti luzuhambabi wana anambia ukaka jandajo wakaza inu hafu au muziju wa swafi na weda dule mpweze nyile ne mtushenda alafuza no hizo pia oda honi ranzema haida watu ne mwana hao serikali ngwa na ndoko ubanu basi wasawa mlawani kwa tina janani holio ndeze ndoko zirenda zini ranzi ilarifu ya lio Arabia Sauditi serikali kwa japaro la uliaranzi wajaparo la ulia japaro longoza wajaparo la ulia
kataparo hadisi na oranzi ya ulifaria au ya ulirongoza au ya ufanya madisi donas emazuki waho waikoni wala wado wafanye konferensi wambangu waendao wende wa laani wende wa onese ezango bokodo za kazajiri wa mrejei ni je wamwambia ni je holiho de zengo za ndaza fanyishiha periodila haukajana ti partage mabaniha ho wanupia ngamfikirukana makatianu ngwao daona ezi huo noje baada de zajirizo mabaniha wa ikoni tsawanu ngwao no banu arubo bo stubari naam ngabo wana wamraya abo wana wamji naam alakwala wana wamraya wala wamezi wa mirani chao si wana wamji wanuonti pia wakaudaidia elarifu na madagazo na Shamsudini na Muhammad wa Mhaji na waonti pia wandu wandawara la hitwa ikabidike ukarumwele chango ilo yabo ndabo walunda mi wao lazima tusikie hapo nike hapo bana wangu ndio shawara soda mi wao wamezi naam halafu ngo wabesho risala hindi wandu wambangu waendo wadaidie elarifu za mhunda wenda wahunda abasainu wenda ngo daonezi wakauha haina mndweko ngwanzwe haki ya ne ngwanzwe ya waniliwa nyanya waulao hafa wakauha wala pizao ujoambia risala nda hivi indizo za kambishi ha usiku sahihi tunazo haba shambe risala yunu usiku wa sababu ikoni mwambia ukana izal hundare ne zibakisha tarehi zibakisha karati jalatirkal na jalatirkal biweke wangu yehe na mgeni no ndijo sami yani kama hono shambuka japaru sami hero ndio za hunda umchukuru ndio ujua da mwendo lisami shero keno portu kwa kusema ngoza hundare naam endelea naam kesi enamnu yanonosuwa tonia wangu damina elarifu naam awarenge ula unyanya wahe deno wana mapia abo wosimrenge ya namna kaya maudu gamia mwahir damina hata yehufa atabasha ndende naye zinsurabaki zinsawazi wona banane nezema wakati na kama tamu banu emanama utwalu ajaye uonesa ula utukifu ya budu unyanya ngawan na fuadi noasa ya waoneso utukifu watu anzalia taleo watabi hao roarongoa au rotoshrongoa roarauli kirotoshrongoa wao nsina shawali bado tutosluka anwambie maraba menji emana nyuhumi raji anashewa wangu hajahu nubahe hakana huzuni rondo okamba wanunchi leo wandu wenda wafuto bordeli ula mandasi alafule lo wende wangariye wala nabo wandu watunge sawa ulo mri hafa jalirwa womengo ni watunge sama dagazo ulo hafa lelo enda ngariya lukumani wa isaidiao lerwa weka sulandia rongo ijo ani ya utukiza na unono lerwa uo rotasi romasi huyo kanina ilarifu hata ujua ujuda honi wajawali shamsana wa roha wendo hao wendo wale shamsana hadiwaza hizo na wensina zuhambi ya mjumao hadiwaza hizo shabala ngomdo asubira hata mbavi ya soma nidi ya sharabu nidi ya shizungu wenga nungwa ufanya mdukashindu mbabushi ya manabu ya nkili ya hekaiti sawa ila kwamba idha lam tastahi fafa'alu ma shi'ta kama katina yuriswa na wao mnafanyiza juu na maslaha abaka waneka muaono lirwana didi miuangalia hali inuba kama waono lirwana didi muangalia hali kutwamini ze fikira wazamba au ya ukangwa amini ze fikira za nurul fathu jalla jalal odonyi utole kalma hii swambia wala nwari mabadiri kwa wasome badiri wakama fundi maile mzima ko dingoni mwae mzima ko usoni nabo yumsuru corona imbu hata jala duniani baizo za ndo wala khair inshallah almuhimu do wambadu wa Mwenyezi Mungu utinazimshinda
ya rehemu wa isawa hafa ya beunono wale wawade au kawa wakati makafiri warenga iziba wazitahani wamba qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim Mwenyezi Mungu hawajibu amba qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra amge abo Mwenyezi Mungu katina zijohu mshinda eshatudo wambadi wa Mwenyezi Mungu yalibenaye wandu warendeze nugo zinu ikawa bidiba mrisaidie rito wanadamu wan uka haina mndu ya ulidiwa ya bohati ya huzuni dahoni mawandu wale wamuua ngabo wana warende ha mayatima ngabo wandu washe warende ha ma single warende ha uka kwa tindolani wa watumba ngabo wababa na wazazi wanja huzuni ezongo izopie misuba yoijiri ngabo ngabo ma orphelin ezongo izontipi hasiba udezinu wasi yabo haina bavu wari hitwa wahibi kabatimaji kabatimwenje avec ça wakau hangwarida pizao si wanduranzao mahkama ngaranzao aminifu ngaranzao wandilifu e mafundi wa mijini wadaza au contraire warudi tena warenge wala wandu wariua waridharau wafanyizo rwo hizo sha si wahanjume kana ureje dingoni pake haki reje nizungu de jandi aboritojo shindara rejeza amada gazu rejeza faiso alimu utisalimu baba waonti pia au moins Mwenyezi Mungu jori nikensi hatungarjo utahasama hizo famili hizo abo madhamana yabo elebe ala madame la présidente Manesha Usupa Jalali kaya de tamana wa parti ambao Simba wajitole wawanilie nti haukaini kwa bidii wanidwani mafundi walona dini waile waombi wajua njema wasoma wajua adhabu wajua ya Mwenyezi Mungu ambaye kwa wara Mwenyezi Mungu aminifu Mwenyezi Mungu fungulia riziki khair walau an ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama harudhiha daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذ أيجوزون تيبيا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إذن أيجوزون تيبيا نانزوان دوار Mwenyezi Mungu wakiwa aminifu wakiwa waadilifu wasubirie Mwenyezi Mungu jorini keza khair ngabo liwatu ngabo ulevi ngabo unafiki ngabo ndrabo ngabo haina twabia bingizo mafundi wadaza ngwanzao wandu wale Faransa wandu bairu wali wandu majiwano wandu waele wa fanyo hazi walone zele pitali walone zele kweli wanzao ike ngarwanili yao nti shashu jan rekango bonze rekango ndani rekange hule rekange karibu abanga bajamba na mjemu ulawa na abanga bo ulano kwa taka kufanya baya sha namna razalo aralelo uzamba yao ya uka tikaenda likoli tikaenda shioni tikaura mpira bas yeneze mwana kanizo hata abasa shema na abasa ntora mpira kwa ku eze weekend auze mfumbili nga mwanzo renda rumuze manifusa hatu walo wabadi ngwanzo mbele waduma walolao ngeirindira wambize rifanyeza ngo hizo shango jue okaidi mba plaisir nzima ratokanio bainga ula yambange arumwe bwana hajajitia ngo mbongo yatuziona yatuzishia shabo yamba yatila pize wandu hajihundu ngo mbongo wekayao hajojua ujita hasaran hauka waka wandu watuka wandewa fanya rogo za tula zimu wamangamiza hauwa trenko doza mijina miji eketira bya twambokana zia hola pizo wandu babantu baho uri hadaya uri lili ya mali ti uzisabila kabati ya uzisa shaizo abasarizira ntiri bauso ya ukangaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ombaze duwaiho ekewa jayongo wanu walimu na mwadunge mware hitwa bahunuri wazia riwa sampanya hunu kwa tina wandu wadunge kati wedi na wabamuo na wanafiki shamri ya rumanti mahakume mnati mtiti ya madola ya tushinda ya mtamaji haumwenje haumsoma huu nono kaula zimia rente ntiri ngosi yandezahe fanu hende hafanya zila omwe ola hafu jihadi au kahala wa yaunu wa komori Mwenyezi Mungu jalia wa dhulumu wa nyanyasi Mungu ya wadhulumu ri undaneze haki au hafa Mwenyezi Mungu jalia ikengo harumu mafu ya mbeboni yasubirishe ze famiza ho wandu wadhulumiwa ya jalia banda limishu baneze tabu waziwa nao ya wasula jondani na ndogo njema jeru wanendo babira baki duniani ritife wanafiki ritife wadhalilifu ritife wamezi mwana nyuho shamwini wasu jalo marijana hazone sayoka entinu abaheze nyaziliyo zadongo enya fambaya enya tsapiru sana tijenya tijindobi ezenya izo ntipia gizo hamazi lawa abasa enya uzulufu enya umezi enya ufiraji ena dimili ena kanahaya ezero izo pia
dezili yo abasa shamgungo jori yauni na mrobele zedu wa Mwenyezi Mungu awafikishe oziunu emafujarianu Mwenyezi Mungu ya rehule ya rere wandu wajora Mwenyezi Mungu wajoka na irumbi wajo hozano wa Komori subirie bamtola uziwa selo imani yahe Mungu jo subirisha mzaza hao mzaza ila arifu ya yehe niko muri mle jerire jarumenti hatu ike vahe aje hunda uno no ba Mwenyezi Mungu kana zimshinda ao riudo waswili si wandu lo mwezi za wandu riundaneneze khairi za hizi zinu ribalie eze baraka za hintinu neze haina ndogo njema loban ziwaswili arumenti hatu eno anzenti hatu khairi muna rere ni anjizo shari Mwenyezi Mungu na ritole Allahumma amin. Hizo ndizo rakanza mbele na hushukuria haku wakati la urenge ya uskwalelo c'est avec plaisir babanga wandu watungo na kari sigiri shale lo huonesa utungu nezetabu wazienshi husu zukiwa ho yakanamvu yakausaidia mzaza hao ya jarida. Naam. Kalma maili ngambia mimi na neskularifu ya tolo Tanzania pashia japaro mpara hata leo manekati mpara miulila teza mwisho ani mika jatalifani anabu mikasiuha paske mwana mbamti mzaze mzima kao kawanza na kawelewa na kaupartage alafu nja paro mpara anza katio hata basa alafu kasi normali kasi ila ukai ani gemale abunga mwabilo bana mimi abo ingunuziso minga mumuziso wangu yao ngemadikiza koli hata basa ngemadikiza koli aboni msana masiu ngemadikiza koli pesa kasi pasha zambaba wangu aje unu babia jaswilaje mama wangu wachambakana mnihensi ba wadaro huluno na arifu na mtunansi uni kasi funso msodziwa ho chance na ruhande mahali mimi yo siku ya haja hunu akabobinyi seleti mono ndaka ujoba yeye namna na mona ti kabatwi ndashinda tena na bani ndo namona namna raka urompira zila kuna uti abibanu radoshidana akabala wakurudi ngonida wenae bagumi haba mjombirani yabo alafu wana ndongo wana katina ishile yani namna namona tuna kanatika deturi wangu shinda hata shabi Tanzania mpale mbabijao Mwenyezi Mungu ngea hasbunallahu wa ni'mal wakeel hizo rabidi ambe hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Mwenyezi Mungu ngojo libana yo wandu warendeza ngozinu yarisubiri shajaru nendo ikamgwa benze ala kulli hali marhaba meji watu tema nyembabi bango bandu wasungona kalisigiri ojerisalimia eze jamaa yabo warjo na khairi haraka ikamgwa benze rendezvous mesekom mori biidhnillah ya inshallah shukran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwezi watukufu rikawale ngamjori samihi ba lade mwanashe wa inarifu kayao haangamiziwa daina Hamadagazo shando Hamadagazo hawaswilea riumba inarifu raka jamaswili rijojo mtendea jojo uritendea shando kana haranganyiwa haangamiziwa izo zila washaka inde mwengo mweza tongeza amona utola ranziem periodio katu subutia pare manyanya atijo hise zakado za monde yabo ngari mpara uni hawinchi mwishilezo ramwambia yani le 16 haina mndu abako hao ede mfumda rejao haina mndu abako hao le 16 rionese utukifu emana wazali yati injie banu ha hulu wandu eujo hundana na rongo yo manaha shari mwambia ni nambaki ba wandu wanu waonesa kwa hatima kapablo kwa tine akili kwa tine maarifa kwa tine ham ya urengezenti hatu randi sone sadingo siokana ke video mwedezani parce que mrengensi hatu mama minane baada de maha ya mwando mairenga kamtina lukati witi na tobiambi na urahiswa abungu wa Komori wa isawa lemewa Mwenyezi Mungu jorenikeza khair na mmonese haina mndu na mmonese haina mndu ni wandu mdogo nzena mpare haina mndu mumjuao ze famina wa pia mwabe na mbakili ngosi basa papa Mwenyezi Mungu jorenikeza khair ekanga bo khaswida tekamti na majoi utajia ngamjo tiainu ni majournalisti mtiliwa zezo rambiani ni masofera mtiliwa zezo rambiani ni maulama unamwambe ni wazazahe majeshi wadumwela uwandu hifanu hibeze dhahabu na zuzo ntipia ni majish henye rimwambiani yabo abasa ino haina mduna sheleze mwanyanya
Mwenyezi Mungu jofanya ezijokana khairi nasi wa Komori ya rere o ajora Mwenyezi Mungu ajokana irumbi. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa nafa minkum wa shukran. Faisal tsunguwe kaswida